Pričaj kakav nam je taj zet. Pa, baba, da ti kažem, zgodan je. Ali baš. Mlada si ti, ne znaš ti još ništa. Molim. Sine, je li čemu taj zet? Dobar je, samo nije ni privać ovoj našoj. Znala sam. Slušaj, mama. A ovo samo da djeca ne povuku na njegove. Baba, a da Danku se obrnula dok su izvodili, a milo mi je što je prezime zadržala. Nego reći ti meni, baba, koji je rezultat? A mi vodimo. To, baba! Porodične veze su neraskidive. Zato vam T-Mobile i T-Com nude porodični paket. Napravite grupu od jednog fiksnog i do 4 mobilna telefona i svi međusobno razgovarajte. Besplatno. Porodica je uvijek zajedno. Podijeli doživljaj.